Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2009 nibwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwasohoye urupapuro rwo gufata perezida wa Sudani Omar el-Bashir kubera ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu byakorewe mu ntara ya Darfur kuva muri 2003. Urukiko ariko ntirwemeye icyaha cya jenoside cyari cyasabwe n'umugenzacyaha Luis Moreno Ocampo. Kubera ko urukiko mpanabyaha nta gipolisi rugira, Bashir ntiyashoboraga gufatwa nta gukorana hagati y'ibihugu byashyize umukono ku masezerano ashyiraho urwo rukiko. Ikibazo nuko ibihugu byinshi bya Afurika ndetse n'Ubushinwa bwari bufitanye ubutwererane bwihariye na Sudani byasabye inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi kuburizamo iyo gahunda yo guta muri yombi Omar el-Bashir. Mu gitondo cy'itariki ya 11 ukwezi kwa 4 muri 2019 el-Bashir yavanywe ku butegetsi n'ingabo za Sudani nyuma y'imyigaragambyo y'abaturage basabaga ko igiciro cy'umugati kigabanuka. Yaramaze imyaka 30 ku butegetsi. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 2 muri 2020 nibwo ubutegetsi bushya bwa Sudani bwatangaje ko bwiteguye kohereza Omar el-Bashir kuburanishirizwa irahe mu Buholandi ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha kubera jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu byakorewe mu ntara ya Darfur aho intambara yahitanye abagera ku 300,000.